Crest Media TV, iraka lyawe. Moyo kwere utaza kora byo nabeli wata imbabazi ukora abura umuntu wena cyaro ukora no kamera no kubuze nanyo kubwira wenda program tuma bwawe tugambe bwamwe ku izina ryawe cyangwa izina rya mukamiti Yesu abaremeza abarungi aba Crest Media TV babanza no gusimahana abantu basa akatureta katusyaha amazina safa naye baye mpekasa wa program kandi tunakoranyeka ni bagenzi banje abakozi aba Crest Media TV aha kamera kene mu nombre na sasira moya fabrication n'inzo cy'indoro ibizoba twatungumisha twatayaho n'icyo cya Kampala twatayaho umusheja wa hanga Pastor Ezra Misha kandi twashanga n'amagamba y'injineka y'ibintu byinshi twasimana ngano twashanga Pastor ustabushisha bwire iza kwakira aramutse y'abatureba Crest Media TV b'instanzira n'akwakira abarebe ba Crest Media amazina ni Pastor Ezra Misha abwe bazamuka Mighty Yesu Waiton Antonde Kabura sub county Kabare branch number 10 atungo mugisha utaya isa na sasra na mudamu ayebare izo bagamba mu barahanga gambaranga hatu ihire ne yatsya yatwara kabitambiro rya arshomanya go kushaba go barkweta purification family altar kama sime awaterezo wirewo damnaye bari amna sasra kama baherezo mimi twakwakira ogu numu heza warahanga kandi ukura ikitongo cyo kweta purification family altar ministries kandi yakoye mu bintu buri none pastor kandi salamu tuje twabuza hoje ikitongo yeki cyo kushaba umwana wo kushaba ubu ukagutandika wenga kandi ukagutandika n'abantu abarukutureba mukamayita simwe umwanya wo kushabo madamu naye bare n'abaturikirize tenda gutandikire nyenka katandike 12 ikiroto kankireze ngo katandike 12 na mushanga abwe bazamuka Mighty Yesu mwe nabihereza n'abantu mwe nawekirize mukamayita Yesu abakuza kumwikiriza ikintu cyone kitreba umurho kitandikiro mutaka tukaba turi yaho personal nkanye nk'umuntu atandika gukorera umwoyo wa mukama na guiding yo kureba ngo batandika kushabanga family uwirobo ukaba niyo mukanisa ahantu abone mpararanga nangandro kurundana family yitiyona narsho muri nyanguri cyo wavuye to Rwanda ruona wait shaba ndangeje atereze imbabazi inkumi 2009 twatandika batandikira kuri mountain yese barukijimanya umuntu rungana ka family akakushaba ko wiro atandika mwaka tushabamo kabiri twasyarevo twatandikira kushaba mwaka kabiri abantu twena abashumba ba family bona then abana baitu abahero bw'umwaka kubikana
byashikira umwaka w'inkumibire nagumwe akitwara inkumibire ikumi na mwenda korona itakayizi nanga yakita mutima gwanjye ahora natwara kabura umwanya hati uvuga gushabira mizoberi tunacyurira mutima gwanjye akigamba na bagenzi banjye abashumba ba family abo kuba executive board n'abantu mwenda batahana imbere umwanya wo kushabogo ati kuna kigambere nabo uyo muyashaba yahorera ku rwarahanga bayikiriza na twena ngabebembezi tushume tuze kabura cyabene kitangazo muri yebyo ahera hanga yabe na hatugambira akaba hatayine ushobora zarho abo kuba nitaka ry'umuntu konko mumbaza ile baitu umfamily konko kose no byari yo mzere takaneriye tayine twabetu ine ushobora zayitaka rero konka buma barahanga yandaganiza ganje atumiro kwimo muzeyo mushabe agereze kushabiraho umwanya kandi ni kwamuza munayija kwereza itaka kaba kitoro kikiriza konka ko Petero ko yagambere Petero kagambe kigambe cy'intahani ni kondo magara gange kagambira Yesu yambye tubuni wagamba ati bagendera kigambe bagambira ko muzere witu yatumze isamu tatushaka kutije tushabira ukafamira kandi nyine kizu nishi no mwishwa kabari ifubi wirobo zo mwishwa twatahana hema bashabiraho mwatandika kushaba umwanya w'ubagirezi ya ikiyaba igambire yakikiriza ya ngechi abagambire madamu nawe bare yakikiriza n'abaturikize 2019 kaba kuyo kwezi ko kubanze 2015 twena kuko kuriyo mu kwakubana yishika twashira mu kwezi kwa kshatu corona yataho konke kira natsugaye inyuma ubu twahereze ntanga kwereze korecho ayibembera abantu nabajyanda umwe numanya ntanga yatayira itaka urinje mu family mu muryango bugambe cy'urubuza gukora so buri omwe yaraganisa barakoraganisa miliyoni 1 barakoraganisa miliyoni 2 barakoraganisa kibabase then twikiriza rahanga ngo taza kwimuka bamumbikira umwanya ngo abantu barabona bashabiramo so kwihowe 2019 ukwezi kwa kshatu corona yatahamo ibintu byana byayemerera ubwa kuba makarasa gayemerera ubwo bimanye kushabendi jonga prema mountain nazo bayikinga stiye kubibiri abernagumwe kuba yigwira makarasa kuba yigwira imyanya yo kushaba nagarakana yata family nabebembezi twagaraka twashaba turiyo mu kushaba ikiriza rahanga ngo paza kwimutse mu rumo wa mukama kokombeka 2021 omukwezi kwa 10 twaija twana of course kinatsuge nyuma twaronda battecha batereza plani okwera beri atwarira sento kuzira ziri so 2021 omukwezi kwa 10 atandika kombeka twayombeka abemba bazamuka muri Yesu umwanya bakagombekera meza nkana ya danga ya tembabazi meza nkana hari yatano umwanya kabagwa hoire ushabira twatugeye kashoko unkasta karje ahacubuza nicyo kwihana mutandika umwanya bwo kushaboka ibihe byo kureba hanga hinduireho naho byakaba bakora ibi byo kureba kwihana mutandika kushabara kwa family n'ibyo kwayenda education family open ministries ekimwe ombintebe n'okusimira rahanga mwena ko kumuru kumanya ngo families narshenganda zone zorero nembabazi nango nobwe kubenjwe mu mwana mbasa kwatanisa konka hakimwe ekirahanga yakozire aharaganda level ha family level twihenku 2008 na mwenda family yiteka kwatanisa ko yabitaka kwatanisa abantu kwe baro twabe
Uganda Prime Mountain kuramo mu kigambo ushanga abantu bayitesizana abayobozi byahwa abantu bagarakana umutima gwabo kumwe abantu bashemeza rero icyo hanga yakikora ihizobere. Number 2 nko family zone nko kuzubazine bizuru kuraba mu bitaro kushana family tukaba tuyi n'abana bashoma bakene za makerere romane yanga na rubundi bataheze konka kwihobo biba kwete byo kushoma tangaga bukobora yatebekaza ari muko mwana witwa Kayesire Makerere ayo sarashomere ariyo mugezi konka imiyo yakwatira kujwara bueno umushabo bueno bantu babe basibo mwazi bakagira ikibanyi ebiro bushatu byona kabisiba yabihendera dry biyahendera atyo kutagira kuzakora Prime Mountain bamutere sumu ari bahate kitabe cyashora Makerere urumu uza kujwara ikintu cyo nakireba icyagashatu tanga kageze ndwara umbanta ba family arama bakazi nkabashatu omwe ba doctor bakabagambiri bambwira ko gende ushobora niba mukaza tageza aho mubongo kaya rwire ndwara yo mubongo so doctor bambekeza ku muneneza konka yabe nagambiri bayambye ati mwe no nkanya okine mu obutegendo ushobora actually babiri bakaba badigari nyamuto baragaraka kuzara bari bari bakazi bato na bari bato konka Prime Mountain kutangitiriye mu kushaba bombi bonshatu bakira ahenda gambiro mwe akuratiza abarongo babiri dabo payezi banakira ababiri bajyana kuzara ande cyabiri sasa munonga kari mu kazi wo mushobo so danga yamukomora bwene ngame kinde cyeki ebyo butunge nebyemero monaki igarahanga bukozire munonga kwihege myaka ntubararo erizoba nk'emyaka nka 10 ongora kazarawe imyaka 10 nari 12 igarahanga kozire birengera kwetegereza kwetu yes naza kuza kubishobora ntosha konka amazima gargo tinku basa kugezayo ubu nkiri ya family level ubwo mwanya bwo kushaba gwine bitwe kabiri ayino Pastor ese n'ikindi kinanira uzo kugistafitana nacu wanshobora mwanya gukatana kaguri yo kushaba kwa family konkanyo katunga umugisha nashikayo kandi nanyidari wa family nashamwe n'abagenzi bandi abandi ejo mukeje mwacita mwanya mayubire kurwingana ki kikeje cyatandika kitafita amabandi ba kama kwereza abatwurikize ubwo kuna nashobereye nagira ngo ikiroto kikatandika nk'umibira na mushanjo okutandika kushaba ka family katandika nk'umibiri 13 kiroto umuntu nasa kugira imyaka mukaga icyo ndakirebye umuntu enda yarahanga igumire tinge kuzara icyo barahanga cyo myaka mukaga kandi wetayino endeta ekabeta kuruzuba umuntu omwe twena tukaba tuyine biroto bitakushana konka byo ntibya bigenderera akaba yoreka ka family tushobora rundana kushaka nzeza kuzara kushaka 2013 ubwo twatandikira ku Prime Mountain 2022 aberna kumwe nakushobora ngo ukombeka kwatandika ko 10 okwezi ko kubanza danga yahendera ogumwanya 22 okwezi kwa kabiri ebiro aberna mukaga umwaka gumwe nubwo danga yakosa Pastor Robert Kayanja wa Miracle Center Cathedral yeja yabwiguraho umutongore nubuzakushesha naza kwija icyo tukaba twosireho ibiro bishatu dushaka kabantu bona n'aba family n'abandi batari ba family kuba bene bushesha waije ibirabire na mukaga byo kwa kabiri twabintu shabana bushesha danga yakingambira very clear yanya kuyahati ubwo mwanya tubukirwa family yanyonka wabo kwanje kandi no gwabantu bona nani manyiso kwanje ni maisara so yajya tumwe nawe cyo kuyahati buri mwanya ya meza ashatu ngume mwita abantu bona baije
bashabira abo kugo n'umwanya gunyetoranire kwimutsya ababagwire kwimutsya ababeye n'abantu make garamamani abahwiramani komora abantu banjye when in short ugu n'umwanya gunyetoranire kuba revival center spiritual revival center nacyurakire cyangwa nacyurakire kinjo mu ndo murinye nk'ebintu byarahango kumbiye gendesereza munonga nkembereraho umurisho g'abantu nkasha nkwaho namavuka cye aho restriction zo kuzabene zigambe aho kuyabena agamba ko nahereze agambara abantu abaye bajyaho ubona bakabariye no bashaba abantu gushesha agambara abantu abajyantu mbe mukana numva gambere aba nabashaba nabajyantu tatana mumanya mumbarere izoba nebiro binga muri 2026 yo kwa kabiri tuwanyuma ya meza 3 ndiyari no kwa katano ibirabira na binga ibindi bangambira tokyo tato kwiha hati ibirabira na mukaga byo kwa gatano mwijaha mugari cyaha tuza kushaba ahabo kuba kwiha hati umwanya gwa rev ya family wazarevo y'abantu bona kandi gwa bombe rwa Kristo akira mu family itaba family trije nkayimo kumwija ndaranga abantu rero mu cy'abantu mwena terizo mu kimakinge amazuma garwo ni nyenda kusima rahanga kandi umwekite bisabo kuba koko yakigambire akakikora ibirabo na mukaga kabaturiyo n'umugurusu wetu arasho mushumba wetu zengito mugerwa wa Mutulu Christian Fellowship yes ibirabo na mukaga byo kwa katano ikubibirabire so kwihoba noxtizobeli burwanyuma ya meza 3 tubaturiyo mwanya gurushaho kombere rwa Kristo konka tukuzobera no muntu wene ngete zibazibiri izoberi yakuba nayenda naija kokore prema mtene ya Kampala nazamu nashaba nashora nagera naenda bashumba rwari kwijogwiro uko bundi naba hariho umwanya nubwo muri murundi umuntu wena nijoro shaba hariho sente ziba kubana bakubuza hariho ikintu cyone koko buriyo murokore naratari murokore bahororo inenjara niro yo kuronda ranga ije no muronda ranga nakuri bimbabaza so kama kumpero micha ihizoberiyo atwahereze iryo order then ubwo 12 ubwo 12 abana bitwa bahumire n'abantu bona bayijana ubasha abarebita ba Christ Media TV cyo tuza muri program urwari rugendo rw'amagaraga ya Pastor Ezra Misha uwastaya isa umakati Pastor Ezra twanyenda kuze ikintu kibuze cyo ahate kanisa wangambere hanga bakorire wanganda byadandikire namwahikana byo hati yo mukorera kwawe ikanisa je yashikaye hate imbere leta mbyo moyo rogire mutabare mwakifasha abarukutureba wamwe kaza gusimara hanga bo kuba no mwesugwa abarukutureba barahanga kwagambe kigamba nabari inyuma y'ikigamba kukikiriza umwanya wo kuba no gushobora hombi yahandikirwe kigamba purification nikibasa kuba kirumira munonga konga kangoze cyane kirabo ko nicyo yagoze na bageta Besasaida umurubayi barabara kugishoma naho abantu bakomeruwe babebaza kikaba kiri ikiyanja cy'abantu bebaza aho bakakomora ubire bamukamete Yesu now even kikatandukana mukamete Yesu atakabayeho konga mukamete Yesu nawe akakizaho yashangaho umwaka umushije wabahereza imyaka 38 nayihorereza najya mutayino rw'umunago mu kiyanja ndanga ko yabena atandukanye ko mwanyogo yanshoborage nabagenzo bangi atujyango wo n'umwanya ngo barukwita Besasaida icyabikiri inyuma yecyo kama kana enda kumanyisa ngo ubwo n'umwanya ugunda komorera abantu abura umuntu wena winebuzo bitakushana kwara cyo mwanyogo ikine kiyanja cyanjye umwana ugure n'umwana wari utakureba ko mayisi konko munse yo moyo arwemba baze zo komorera abantu so nyera kusimara hanga mu kwihobo rizo tware imyaka 2 umyaka 2 kuiheko 2022 kusteri zobe abernena tinkubasa kubarira n'abantu bangahi aburanga komorera so munsi yo moyo no munsi yo mbere impact ni impango mnongo
icyo ni igisimira arahanga so wanombuza ngo yemerere nkahe ngiye kanisa iyo wagete kanisa abari kutureba amazima garagwiri ya kanisa kureka n'umwanya gwo kushabiramo gw'abantu bona utafireyo nganda utafireyo kala utafireyo arga mu ihanga ki no abantu bona bakirizwa kwija bakashabo urekireyo kugira ngo hatariho enterano then umuntu naje nashaba nkawe nagenda konko wirobo ubu biterane then tubashobora unza kuba turoho wirobo nobu karenda zibazirikiriya tugambira abantu tukira no kubutambira ngo tutuma horre tugambira abantu tubato so dangariye nakora umurumo ntakengera gukora ahabo kuwa gutandikira no mwese bakanda buri amen kama simu mwena hata abantu nibeja buyo mubona nayikizo kwija kushaba ubwire bwari kundiramo kureka umufitana mwene ubwire bwo kwamutireho mbamanyisa abantu okay twashobora cyo kimwana kama simu Pastor Ezra ahabo kushobora je kandi okutoreka no kwahanga kozire okusiye moyo nanga wayese naba kandi baragamba ikintu aje nyuma yacu kikiriza mwe twakusimira ko hanga munonga byango akagamba kandi yagaraka yashikiriza mwena kandi kabuzo kake iwe hati umwanya wo gushaba wajya mutukanisa kureka no mwanya gw'abantu wo kushabiramo noreba ni omission murekerera ki murekerera iki ya kama kwereza mugisha n'abari kutureba ahenda bwambara ntubura y'ukwezi kumwe n'ibiro bike abantu bona kuba bari mu mwanya wo mu kabare muri Antode umwanya ngo gumwe wa purification order tuba turoho kwihebero bitanu yo kwikomana kumwe kusibiro munani nango bundi twashabira ngo abantu bayijebiro bina tarareho abo kwa bashumba baitu kugira munongo mushumba waitu mukuru Pastor Robert Kayanja naza kuba n'urukwebembero kushaba isoko n'isho kushaba ihebero bitanu kusibiro munani so abantu kubakora ari amwanya nikira kuba kirungi so nsafutandike ibiro bitanu buri zoba sakuba ntorho ntararaho kusibiro munani tujye mu kushaba no kusiba no kuronda rahanga uko kwa Yesire nakora abantu batsasire uri umuntu wene yori orahirwe akahorra narashaka reba ibgambe bituragamba namwishengereza uba mu ruhira karwara ki uba yinekizo biki uba Yesira komurwata iwe mute mu transport nari umutama bigumurete nimba hamuzango rahanga naza kuri umurumo gwe rahanga naza kubakomora mwena abantu mwena nimanyangu rahanga nate ko kuri byembabazi agamaraka nebe bishane nezi video zicha abantu musiyona ko cross video rahanga yagere imbabazi musiyona n'icurikiza konko mutoro wakubari yahero family yawe nare colleague nari mutwe no kumanya ngo Yesire n'ikizubu eza cyendwara eza cyamaka eza cyensi yo moyo no yombiri urengo wa Muhamagezi gebiro bitano kuba yakira mwanya ari yo mukabaro mu rwanjye na 10 muri kabura sub count muri Antone district ntabaro kushaba komurro kwa revival Yesire moyetenga ugarwa busya musiyo moyo Yesire no ndakora range ryaragamba n'amagaragawe ija tube hamwe kushaba ibirebe bishatu hangana ija kuri byembabazi izo plans twine then twahendere cyo of course umukushaba ko kumwe nza kubagambira n'iki kuza kurataho hanga bihereza mugisha kandi amina ni okeza mugisha muhango twosesta isabantu nasta abantu mugakanda twataye sabu moyo kugira amen kunde nashitaho ibintu binje mu rubaju konka amazima garuko twatayira umuntu y'umuntu abatureba abakuriye Breast Media TV twahereka kubasima no kubibaza abarukunda abaruturakinga abarutfollowinga natwe tukibebaza no mu cyo twandica mani umudashika buce Pastor Ezra ndwirira kwendera program y'itege
namenye ngo tuganira kuvuga mu kigo muheru abanya-Uganda abarufitereba kuvuga mu bwo kigo muheru tukendya kuvuga muki yankanye rukwebembera ekyoto kya Purification Family Altar aha bwanjye n'aha bagenzi banjye n'aha bumviro rwa Mukamwiti Yesu mwinkirize nyegeita abanya-Uganda bagenzi banjye n'abantu bono munsi yona simarahanga abo muzeire weitu President Yoweri Kaguta Museveni warahanga iremba baza kusitima myaka 8 akiriyo mu magarago mbere na gomoyo amazima gargo President nutukunda hori abo kubera izo bakonogera muturahire magaragawe ekanisa ya Mukamwiti Yesu kwemerere irizo bituru kureba ne bituru kwesimira muri bituru kwekondramo kurubutaro onkako ku Bible igira ngo kuri abantu basimarahanga ukoso kusima bamwe ikibasa kuterema onka twikirize rizo batusime kandi tukusimire horahanga ngo naye bariyo kwere imbabazi kusima myaka 8 akongereyo n'ubundi na mingi bugisye kandi n'abantu mwebare ntanga biherezo mugisha iki nakubasa kubagambira ni kimwe cyonga ntanga nabakunda kandi cyamutera musharaba Mukamwiti Yesu kakuriyo kugira ngo amagara gaitu twena gacunguwe garuko mu kwerekera ureka tutunge amagara naha wetu ntanga abaherezo mugisha kandi amazima garuko tubategerezaho mukabare mu ranche namba 10 muri yakayora sub county muri Kabura county ya Ntonde district je tshabebiro bitano kusibiro 8 beko 11 ukama abaherezo mugisha kandi abakoreye tubategereza tuenja kubasima abareba Christ Media TV tingu basa kwa hakubebaza abaruti followinga hata wendi batereba n'abavuza afite yamushayizi rukurataho program eji bantu bageta urugendo rw'amagara ga Pastor Ezra Mugisha watezo Mugisha akasita isumukaye umar Kampala twasime bwa mu bibungi by'umoyo ibyatushobora tukaba Christ Media TV ni tutwagwatwa twagenda tuna moyo Pastor kandi mazimo tushabe tugaceyeje izo rero watweta tuje tubene umushaba nete mbabazi katwaka atanakora nyenka nanyina bagenzi banje abana batimu mpango itwija nayo sibura mu rembo wa Kampala twatungumisha abuteka sa program na safa na ibare kandi nanyina mugenzi wanje ha kamera Mr. Emmanuel na Sansara kama sime tubendeze kubishi izina ryawe Mukamara kagumeho ekitinisa kikugarukire obukama bwawe bugume bweziwe omunsi yona no mu iguru turebera okubasa kwawe Ruhanga Tata twarebe ebyo byonna n'ebisingurwa twareba amaani gawe mu bantu bawe twamanyi izina ryawe twakwimbisa izina ryawe Mukamara kagumeho ekitinisa kikugarukire obukama bwawe bugume bweziwe omunsi yona no mu iguru turebera okubasa kwawe Ruhanga Tata twarebe ebyo byonna n'ebisingurwa twareba amaani gawe mu bantu bawe twamanyi izina ryawe twakwimbisa Ruhanga wa Purification Family Altar Ministries namwebare turebereza mbabazi nizikora twarebe byo kutangaza nibikorwa abazingazinzirwe batambirwe empumi nazo zareba turebere bimuga n'ibigenda twarebe ngumba nizara ebiteka nabyo bigambire n'ebindi bingi ebyo kutangaza
Pastor Patrick Kaburuku, Pastor Sylvia Chomucha, Pastor Jackson Nevesa Reverend Godfrey Kashoyoyo, Pastor Nathani Kakuru, Pastor Jesus Stephanie, Pastor Samuel, Pastor Jen Fambabuzi, Nwebare, O Quateri Tamburo, Mugat Tambura. Arwana Wandinka, Pastor Gertrude and Tembo, Pastor Jem Simutunzi, Pastor Nora, Pastor Narongo, Pastor Gradesi, Pastor Favor Senfumana, Pastor Judith. Izindaria wem kamara kagumeho, echtenisa chikugarchire, o kama wawe bugume wezwe, o musiona, no miguru, turebiro kubasa kwawe hangatata, twarebe byebyona nibisingura, twareba managa wo mu bantu bawe, twamanyi izina ryawe twakwimbisa. Abo bambe abayehereyo, okwaye byabo awitambura, bakaya mataka n'esente zabo n'obwingi bwabo ryabaho. Muzeyi Sankara Muza akayitaka, Pastor Stephen Chiza akayitaka, Pastor Sylvia akayitaka, Pastor Ezra family bayombeka. Pastor Kereni, Biarhanga, Pastor Scovia, Tumine, Numebare, Okut Shabra, Omuringo Gumutana, Twendaxima, Awasiri Betu, Omurhanga, Pastor Robert Kayanja, Pastor Tomu Mogera, Numebare, Okut Quata, Enkumibiri. Abiri nebiri, okwezi kwa kabiri, birabiri na mukaga, Pastor Robert Kayanja kiguri tambulo, twashemera, twasima mukama. Sima Pastor Ezra witambulo, eshara zawe, Abrea Mountaini, Okasha mukama, kutanki tambulo, eshara zawe, zikagarkwamo. Izina ryawe mukamara kagumeho, echtinisa chikugarchire, obukama bwawe bugume wezwe, omusiyona no mwiguru, turebero kubasa kwawe hangatata, twarebe byebyona nibisingurwa, twareba managa wo mu bantu bawe, twamanyi izina ryawe twakwimbisa. Izina ryawe mukamara kagumeho, echtinisa chikugarchire, obukama bwawe bugume wezwe, omusiyona no mwiguru, turebero kubasa kwawe hangatata, twarebe byebyona nibisingurwa, twareba managa wo mu bantu bawe, twamanyi izina ryawe twakwimbisa.